Sabah bitti. Kasa kölü. Sabah bitken soň tapşırmalarda çoğaltıp usulkanlı tapşırgın. Bayşeýin ganda gyjyrgat diýet. Bugün dagy sabak gelgen jok. Bekirli boýup geldim da. Aminanyň aýyndan sabakda dagy ötkürüp jiberdim. Al basketboldan başka astronomiyaga da gyzygat. Emnege mütönüp jatasyň? Же bolbosa аны менен observatoriýadan joluksaň bolat. Al jak Banşeňge çeşeli. Oşonduktan al jakda hiç kim dile bolboýt. Beşya. Sen bul jakka kotorulam degeningde tamaşalap jetet go degem. Seni bul jaktan görem dep oylogon emes elem. Senin жазуу сынагың жогорку бага татыптыр. Болгону биздин жакшы окуучубуздан 2 балга төмөн экен. Jakşy okuçy diýsiňmi? Al kim? Баншень. Observatoriýadagy bu? Оба, кыздар даратканда да ушакташып жаткан доктоң беле. Обсерваторияга ага тиешелүү. Анткени анын ата-энеси мектептин курулушунда 2 маратка акча кошушуптур. Анан ага кантип каршы болосуң? А сен бул жактан эмнени унуттуң? Сиýaga observatoriýanyň eýsinin üý tapşyrmasyna da okşaýym. Кел, мен сага жардам берем. Сүйлөштүк анда. Эртең саат 5-те мен андан үй тапшырмасын алам. Келбей эле койсоң болот. Вейса, кандай ойлойсуң? Эртең мен эмне кийсем болот? Макул, эртең көрөбүз. Ишемби, кечки саат 5. Мектеп кошумча иштөөгө уруксат бербейт. Бүгүн менин акыркы иш күнүм. Карол, бул Ленвейся, интернет кафеде уруш болуп жатат. Тезирээк. Men barlyk çykymdary töleýin. Uranıç, meni urbagla. Suranam. Uranganга emi keç. Urgula. Banşeň. Sen